nanglitang lilo karbi risonim so arong aje nanglitang lilo Ningkan tharo krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira krisir keb aningkan an pli kebra po ang deng nang pleng tanglo Karbia ke pur kimolong alira cham ke donai lapen ke thenai arong aje hello karbi risinu so arong aje Wapet non somindar arat doan Sidi pikok lagi gicing thang lepen alira cham pidun nang pli kebra phong deng karbi risonim so arong aje along Card news bitu hin pen sangkur arat doana phanta Likebra phong deng karbi risonim so arong aje hirjumila pena kardom pajirik Cardon Sankritik Mahasabha Assam Ben Karbi Anglot and Mos Council CM Tuliram Rong Hangapan Karbi ceremony Aman ki piji apan thang thang krep ho arni ke pathi Hon sere arong rup sai kam kelang ahem tum kang pu ben tikep rap ho ang de Karbi risunum so arong aji katalon ke pangche Arnevi drop alangabong arlo thermocol chat kilo Karnom ada bertano penili bertatan bang thari harmony be dan bertang ton pen arjik ta Sangriti Mahasabha Assam pen thang thang krepo arni dipu arboretum along Karbi Anglot and Mos Council CM Tuliram Rong Hangapan Karbi ceremony aman pajir ponji pusi kadnu salang berta nang pale Thoi la pen inglong along kidu Ke krihini angmo monsam ahonjing ke kok thek langdam si Sankriti Mahasabha Assam Ben Karbi Anglot and Mos Council ACM Tuliram Rong Hangapan thang thang krep ho arni kang sam porphai hinia port dipu arboretum along Karbi ceremony aman pajir ponpo pusi Sankriti Mahasabha Assam amaipur sankar das pen pachini Honsere arong rup lapen sai kam ahemtun kang pupen plikebra pho angden Karbi risunim so arong aje katalon anghap kethu Honsere arong rup lapen sai kam ahemtun Karbi Anglot and Mos Council CM Tuliram Rong Hangpen ingpusi plikebra pho angden Karbi risunim so arong aje mate Karbi Youth Festival katalon anghap thopon Bining taralang so along kaselam ke project angbong honsere ke do aboha kaselam luthengpi ahem ki kim sai kam mate departmental ahem tun ki kim towar ajam ke pathe lepen taralang so aphan adin along kipi hai hui hello thang thang prepo adap KCS alama kangthur apijong tikebra pho Karbi risenim so arong aje katalon cheng phet popusi chopha alo along pacheta নিজর পুঁজিপুরা কার্বি আংলঙৰ বিভিন্ন টকা দিয়ে আমি আৰ্টিষ্টবিলাক যিবিলাক অসুবিধা আৰ্টিষ্ট সেই আৰ্টিষ্টবিলাকৰ সুবিধা দিয়া স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ নিজৰ পুঁজি ফালৰ পৰা লোকেল এৰিয়া MEC ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক সমষ্টিত যিবিলাকৰ আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকৰ আহিবৰ কাৰণে থকা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা নিজৰ পুঁজিৰ পৰা প্ৰত্যেক আৰ্টিষ্ট কেম্পৰ আমি বনোৱা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত 26টা জোনছ আছে 26টা আৰ্টিষ্ট কেম্প কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা আমি এইটো বনোৱা হৈছে আজি Karbi Anglong along ta thang thang krep thi arni Mukhya Krisa Sa Sujuli Yojana Pangcheng si bangsuri sira bang pharo pho chutikiara ra phan sika suri pho pho atangka dhina kera pajir pon Assam mere hing mate Power Minister Tupon Kumar Pensila so kera pajir Karbi Anglot and Mos Council ke parlo katiki mate agriculture sai campaign dipu Joy Singh Duloi auditorium hall along thang thang krep thi arni Mukhya Krisi Sa Sujuli Yojana pen bangsuri sira bang pharo pho chutiki abang putin aphan sika suri pho pho dhina kera pajir Karbi Anglot and Mos Council CM Tuliram Rong Hangchi Pahimpu Amailong Assam Power Minister Tupon Kumar Gogoi nang chitong dunsi jutiki arara phan dina kera pajir lapen lak phokebrai si arara phan sikai si ador pen sang piji pusi alangli ningje alangli ningje thulo thengpi dolong pen RCC dolong kaselam je phan sarkar pen saimu dengpon bomlo 70% সাবসিডি দিয়া হৈছে
যাতে কৃষক ৰাইজে সেই ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে কম পইচাত যাতে খেতি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে 10,000 ট্ৰেক্টৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ যিবিলাক ৰেভিনিউ ভিলেজত এখনকৈ আমি আবেদন পাইছিলোঁ এখনকৈ আবেদন পোৱা সেই সমষ্টিবিলাকৰ সেই ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাকক ইতিমধ্যে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকী সকলোকে আমি ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে অসমৰ কৃষক ৰাইজ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে অসমৰ কৃষকৰ যাতে আয় দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে যি সপোন দেখিছে এই সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে আমি অসমখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা নিশ্চয় আমি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো নেকি প্ৰত্যেক কৃষক পৰিয়ালবিলাকক প্ৰত্যেক বছৰ 6,000 কৰি বিনামূলীয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈকে সেইটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব Karbi Anglong atok anu along kido arara phan ring ame kipi pachetang jiputa minister goi ningje tekang mailong CM pen chenglong pena EM MEC MLA la pen sai kam sai phatum chetong dun যিটো 9 মেগাৱাটৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ সেইটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু সেইটো ৰাজ্যৰ আলোচনা কৰিব লাট যিটো এটা প্ৰব্লেমৰ কথা কৈ আছে তাত বসবাস কৰা যিটো লোক আছিল আমি আগতে তেওঁলোকক এটা ক্ষতিপূৰণ দিছোঁ কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰু কিবা এটা অজুহাত আছিল তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ অলপীয়াৰে বেছিকৈ পাব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা চলি আছিলে আৰু সেইখিনি কথা আলোচনা হৈ আছে সেইটো আলোচনা মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিম আৰু মই আজি CM ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ সেইটো যাতে সেইখিনি সোনকালে চেটল কৰি দিয়ে আৰু 24 তাৰিখে সেইটো আমি আলোচনাভাৱে উদ্বোধন কৰিম আৰু বাকী ইয়াত কেইবাঠাইতো আজি মোক যে আগতে আছিলে গঠনৰ প্ৰজেক্ট আছে আৰু সেই প্ৰজেক্টকেইটা বন্ধ হৈ আছে বা সেই প্ৰজেক্টখিনি কৰিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা চলি আছে আমি আজি মই লিখি দিবলৈ কৈছোঁ তেওঁলোকক কি কি প্ৰজেক্ট আছিলে আৰু এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ছাৰ্ভে কৰি এসপ্তাহ দিনৰ আগত আমি এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সোনকালে গম পাব আমি কথাখিনি জনাম আপোনালোকক কাৰণ আমি কথা চলি আছে আমাৰ দি আছোঁ জনাম অসমৰ ৰাস্তা পদূলি এতিয়া ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কাম চলি আছে এইটো আগতে এবাৰ টেণ্ডাৰ হৈছিল সেই টেণ্ডাৰ এবাৰ কিবা কাৰণত নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট টেণ্ডাৰ হ'ল এতিয়া কাম চলি আছে খুব সোনকালে ৰাস্তাটো ভাল হ'ব কেব যিহেতু নহ'ল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ পৰা কি মন্তব্য কৰে যোৱাকালিতো আমাৰ ৰাজ্যসভাত আমাৰ শিক্ষাগ্ৰস্ত আছিল লিখিত নহয় non malam sopor bertamung ton ponik sine Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya na cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalam Claret Beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesoar lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so la pensoar lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinali tum dapat dari pin na humrignol. Simonjir Children Park cum picnic spot,
a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamu piputat bertalong wang thulu. Kholkoti police station ke parlo ang kangalong. Kedo RNB drop kang sirtang kijun alang kaselama longpen kiklang alang bokojan subdivision ang kang pen anparta karbiang long arlo lapen nagalan malam anta la soala long lapen pen an chithanglo sita thang ni pai kril phi arni easy ka phere meme abirta kelong pon lake RNB drop kang sirtang kijun alang abong arlo pen tharmkol achet long loklo SYJ Central Committee amai purok kitok bi Ramesh Wartera long bamon rohang lapen ari sa hotu ihu ma hotel long lakesu kijun jiapan ada porpai krisia por malo dams lang johanglo lapen la solang kijun jiapan kang ku jiapan lang abo alo tharmo kola chet thenglong long api alang litum pen RNV drop lang kang sira tekle long khomri dam lapen kadu kabe lang kang sira dim hakun adim lang purum dam laso RNV drop lang kang sir adim akele hijimi me lapen Tiar bekangjang pose alang litum pet pacini. Laso alang kang sir adim. RG kiding klui pen kang sir tang alang. Putet rana tumapan. Jong tu cobai bomsi. Tangka kejoy. Palongsi. Apuru. Cepang cubom. Ahok pet adim homli dam pet. Langdam pungte. Laso alang jun hai bang awidiaci. Lapen lake ok pranapan. Kaperi meme ang anglo. Lasi prap chin pet laso kotkoti along kedo. RNB drop lang factory. Panghap cek nang ji lapet trading license tak inthan nang ji pusi tok bia sang pu mingchi athi no na sonta thakiram dang ani sitame batai ni kithok lapuson lang keter chiti ma pi lapet adu apet tame
long pon bom lo la si apong la puson alam kiklang apor si nona diu ke karbiang lo tanas council lo ar pukido atum lang tarip dam si ingap check nen di si SY je atum pe ningje la sola mukta bogajat police station along lam point report derno puta SY je asol tum pe ningje Karnis perangke anantera bogajat pen nang kilo dirta Report tum pen sitong pen Sukhanjan along hotel Rajdhani hotel along nilitum Saju na hut labang so langabong lage packaging water drinking water lage arnavi po langabong sila so langabong nilitum chonamlo labang so langabong bangke arlo bangke nalitum theglong ji lage thermicol ako pine pot sido lasi nilitum mathalo labang so thermicol mate la so drinking water bangke la bangke filter mari re lage filter masi mari re la pen lage totally la bangke kupulo puji la bangke mane kichok chit hipi la bangso arnavi po lang factory bangke lasi nilitum pena hin bangke demand bangke nili bang SYJ general secretary lasi nilitum demand ateng bangke la bangso lang factory bangke bonangji la pen laso factory trading license sitami cancel nai kusi nili tu mahin pen ado we fan sitami pachini lo la pen lu and order fan sitami nili tum pachini lanul ya te fire lance lo ma fire pipela non si PG la la solang buthak la poson kilong lok buthak nang le tum rat fan pi awareness PG labang so lang bangke jongsi nili tum jun lo bolote usomar tuma son thakha mate kithi ding tum sitami labang so lang jongsi jun lo bolote nili tum labangke bemar longji la pen wan ne la dak pen bangke kiso ki un eta theklongji nili tum matha teng bolote athe labang so lang ke filter kurire filter masi lake abe nili tum chinia teng bolote athe ladak lang non ta theklongji nale tum si labangke rata tum sitami kadu etami consciousness nei la pen lang pe labang so lang abong mate labang so factory bangke ban nai lansi nili tum pen pachini chol Karbia kheng bong aron barim mate Karbia nim aron ke kra tu malong ke thenai arnam kardom kardi ke sining recho phan kardom kardi henlo sining recho phan che thok chijir asai ke jung hin pen si ke klem ke ong Karbia ok awi pen nang ke plangwe atum angbong anta pirthat karklipu ing ar pik tanglo lapusona por hosi inut abang pho non her si Karbia kurjong nang che thapdun pen sining recho arnam phan che thok chijir mate kardom kardi pon ke chorowek nangji Kalang labang susi kerkli la ke dongkamukam ing tia rong along Tinsukia sor boloram das pu inut abang pu wureng nang choklem pen karbiang long nang dolo lapen karbi pipen si boche raplo aphialang li ing tia kurjong si che thaplo lapen karbian nim arona teng pen si hemangta redangta rimlo bangso teng pen sining richo mate pirthat arklisi jujuna mai padolo bangso long umaha longri habe bang throk lake habe ke the imbe rapati habe borsing ti umaha habe riso chandratimu Rapati habe Riso, Jogendra England, Deng habe Himari Pura, Sorgari habe Lapen Kangbura be atum chetongdun. Card News Channel aperan ke berani hi keroni pen nang kilo birta. Ada berta bang lapan si kangton pon iglo domi thangme kurwang thu.